I Maria. Ma porti Maria. Chomon phua ha. Haten phua ha ja orku chone at maknangan. Ti hennagna han imkalui nan hi Jesu Kristo ton lota. Manu ay hennagna yata yatoy na phua harto. Inilam nin an inlan ha siya Jesu Kristo nanong penakteo an ajiu. Ku inilay atne. Chan eyang len nan ta ku hijo. Kan eyang len siya. Muchang lom ci atna. Ti hi Jesus di inja puilit na atajana. Ti siton ta ku isimalat hinatajana. Yani chum aka. Ana ta inkoh chimalat. Chang lom taruku chok ci atna. Sin penghana jadi mun maknangan ad chaja jaton lota ja an amin silokom. Ya angal na silimuna janan lalae. Jadi muna ka han ihagonan pupuai at nun achu muna chicha. Injim kului cha han lalae. Yalak tat ka ja chimma archi holak cha. Win sinang chen maunut ay maknangan ti nat chen apohe. Mulak tat ja wache pen hod maknangan an lalain hi Abraham an wache panglugnan maknangan. Yanan holak Abraham ja chichane nangar hitukun maknangan. Jin chat maknangan nan urchinan chicha. Yahay nitud ana ja chuwah na champelak an kato. Yahay inalin maknangan ay chicha jinalinay at ja chiju unuchon haten nitucho ja iman nang an mamarta aju. Himpoloy urchin hinitucho an hay aha ja chiju unuchon si uchum na maknangan. Diha inja angkay chi maunud. Yahay mijadwa ja chi ajumun amma puelerju. Yanan uchum na ka ang mijanga hiwad apunijan jaton lota. Ja chiju chajagon chicha. A chiju hapit taon si nga chen un apojun maknangan hinan napo hinhapit. Hami dapat janom nomon jud ngilinon jud midapitoh arkaw anun eblaja. Tijah ne pun nomon jud hain an apojun maknangan. Yahay mijalema jay kunan jud omodju. Yahay mijonom jachi aju pumatay hitaku. Yahay midapito jachi aju umilugtap. Yahay mijagwalo jachi aju mangakaw. Yahay mijahijam jachi julajahan chi ipkajun taku. Yanan mijapolo jachi aju umama hikinaon chi ipkajun taku. Henen ni Jorchin jamapod. Inunod nin si tataku inarina. Agkui siya. Tinan nang isyatan maknangan hi Orchina jim kahaw siya. Jachi chenahon an agkui naunod hi Jorchin maknangan. Yan amin si taku tanangamong adukwan ja agkui siya ka. Taon sita jim kahaw taka. Muwache oha an nangunod an amin hi Jorchin maknangan. Yahay nga siya na jahi Jesu Kristo. Hijat un hi Jesus chinaja to hi phua harto. An ti hi Jesus jamit afka harna. Ti hi Jesus ja angkay chi mapulin hiniportanan chi phua harto. At inapulit na amartana ti poon si tooy mamarta. Yamun tutuju to ay hinan phua harto taunusyon to maknangan yamapulin an ano na phua harto. Ti an amin chi phua harto yamaligwan an achima eenong. Ti chimalat hinatajan Jesu Kristo ni pukhaan si siya na.